Assalamualaikum, salam sayang dari aku Selfie. Untuk semuanya jangan lupa subscribe ya. Enggak, masih mau turun. Ini yang gede nih. Hai. Dia lagi penyanyi. Oke. Nah, meet their boyfriend. No. Ada kaul. Kak, I want to dari nali. मैं तेरे बॉयफ्रेंड तुम मेरी गर्लफ्रेंड तुम मेनू कहंदी ना Rara mau Viti. Hari ini ada Viti.
Oke, jadi lagunya diganti guys, pindah ke lagu Divani Mastani. Never do menari Apsara. Ali, oh Ali, Kali dipanggil Kali. Hai Ali. नजर जो तेरी लगी मैं दीवानी हो गई. Abang Paul dipanggil. Divani ho gay. Udah liatin muka kamu. Cantik kali bajunya. Cantik. Liatin muka kamu. Masyhur mere ishq ki kahani ho gayi. कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई. Mau biskuit gandum. Tahu nggak yang ini, yang hijau? Tapi biskuit gandum itu yang hijau. Iya. Sadari saturi lagaya divani ho gaye. रोहानी हो गए. पहचान मेरी इश्क की अवतार. इश्क की रवानी. मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गए. ये दिव्या गोनारा दीवानी हो गई. Gimana deh? Gimana? Direct coba. कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई. हाँ दीवानी हो गई. सब नूर साफ करा है, सब नूर जलाइयों में उड़ रहा है. इससे झूम जाता है दिल. तुम मस्तानी. Wah, obat merahnya nggak Bu? Sama nur sama kerahe. Sa.
Joda beraksi kata gitu. Enggak, dia bukan Joda. Dia di filmnya Nagin itu loh. Siapa sih yang di filmnya Nagin? Dia yang di filmnya Nagin. Ingat gak? Kalau KCP ininya. Ih, tidak suka saya bulu mata ini. Tapi tidak apa-apa kan? Pakai sudah yang ada. Kamu mau kasih bulu mata kuda kah? Bulu mata kuda. Iya. Oh. Belum makan semuanya. Dan belum lihat ibu makan. Gak suka lipstikku. Dek, boleh deh mau bersihin lipstik deh. Dek, boleh deh mau bersihin lipstik deh. Boleh ya? Bisa jangan kaku nggak? Bisa ambil sendiri nggak? Bisa nggak usah ngomong nggak? Izin dulu. Ya udah ambil aja. Emang sama siapa izin? Emang aku ibu kos-kosan. Mau barang kamu diambil ini. Kalau Cep yang ambil nggak Izin. apa? Kalau maling yang ambil iya nggak boleh. Bener. Kalau Gunawan, Tapo. dia langsung marah loh kalau Gunawan. Lagunya Gunara katanya. Mau ganti yang baru. तुम भी अब कुछ कहो सुलझाओ कैसे ये मुश्किल Dek mau deh yang itunya dek, yang warna itu. Itu tuh tadi. Beli di mana itu? Yang kakak aja ya, kakak order itu. Ada nggak hari ini? Mbak dari warna juga. Ini nggak jual ini? Nggak biasa yang kakak-kakak yang jalan itu tapi sama gitu. Tapi nggak ada yang jual, ada yang enggak. Ya. Warna ini.
Sampai sini. Thank you. Aku kira ini ada Nabila di sini. Hujan. Hujan. Jadi nggak jadi ya. Mau ke Kakak, boleh nggak sih kalau masuk live Bigo? Apa? Boleh nggak kalau live Bigo masuk studio? Nggak boleh? Bigo? Enggak ya? Nggak boleh ada. Nggak boleh ya? Makanya nggak boleh ada live. Live Bigo pada di ruang studio. Iya, makanya aku nanya dulu soalnya mau ke sana. Nabila di sana ya? Nabila ya. Bye bye, aku mau masuk ke dalam studio jadi aku mau matiin. Dadah. Assalamualaikum. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.